Deh, Geu, baru dari kamar anak. Teuing lah. Sedang ngabaraso. Deh, cinca. Deh, baso. Je, siapa? Di bejante mereka doang. Masya wah. Menyum siria. Bangun sia. Calik lah. Deh. Cai naon ya? Ye. Araus ya. Mana gelasnya deh? Jeng. Pangrikeun cai. Cai hanet. Cai is. Dua-duana. Alim ah. Jeung jerihkeun. Atuh sikeun. Alim ah. Jeung jerihkeun. Ngalah teh lah deh. Ye, yang tadi bere. Kur ceket. Bombin kamaranna deh. Karapal deh. Musik lah. Ngabaso deh. Ngabaso. Wiso deh. Ye. Ada ya. Pas di mana deh? Ik ngabaso. Hah? Inca. Sok. Salis deh. Geser. Ngarirung ke ngomong kenaon? Orang ke mana lah deh? Terus di mana deh? Kan ik ngabaso tadi. Oh, rai deh. Orang haus. Stand by me 날 바라봐줘 아직 사랑을 모르지만 Stand by me 날 지켜봐줘 아직 사랑에 서툴지만 Anjing keseleo. Deh, hampura. Kenal hampura berguna kayak polisi deh. Buka panen tuh deh. I'll be waiting for you. 끝까지 기다릴게요. 저런 보이지 않으래요. Tadi Epso ganteng, kasar, bumbu juga tekokap.
Epso yang tadi. Aduh, kedinginan orangnya. Kamu deh bisik sekali jadi cewek. Tadi itu cewek berani-beraninya itu songong banget tuh deh, berani-beraninya nabrak gua deh. Gimana itu ntar cewek itu kalau kesini enggak deh? Tapi cewek itu menarik juga ya. Deh, sepertinya dia resep sama aku deh. Tapi lumayan juga deh. Pudingnya aduhai deh. Kalau ketemu deh, kamu ajak kencan. Deh, ntar jam 4 mingguan di Tarokan Mang Odi. Ya naonnya si Jompo. Jika mau ada majakan kencan. Itu lalaki dan naonnya deh. Stres deh. Agehu. Naon gituan. Udahlah Je, wis Je, pangurusan yuk batur lah. Stres. Enggak, saya udah nunggu lama ini deh. Udah 69 jam saya nunggu. Kenapa kamu baru datang deh? Di orang sahat tuh nunggu nah. Salik deh. Salik. Sekarang saya lapar. Ayo kita cari makanan yuk. Nih, Ih, kemana? lapar deh. 세상에 소리 질러 I love you 널 사랑한다고 Kalau dekat kamu, Janda merasa nyaman. Apa Akehu juga merasakan hal yang sama? Mungkin kesantik aja Je. Hah? Kamu apa-apaan gitu? Beraninya kamu menusuk dari belakang saya. Apa? Janda, deh, kamu telah menguling-ulingkan hati aku. Kok teganya sih? Jompo! Deh, mana tekan aing deh, aing pasti janda deh. Yuk, mana tekan aing. Tong darut, jendok ja bembim. Nggak masalah awe. Era tuh. Nggak tahu ngabutin awe. Era kokodasi. Ayo orang iseng banget. Oh. Astagfirullahaladzim, ngaganggu wae sugan teh dari ngaudangkeun. Aing keur ngipi Korea sia mah. Usah ngipi deui aing sugan ngipi di Korea ngori ah. Korea ngana. Balik lah.